pitanja za devojke part 2. Radite duete pa da vidimo ko će da ima najviše lajkova. Izlazak sa dečkom na splav ili izlazak sa dečkom na svirku? Svirka. Da li vam smeta ako vaš dečko ima mnogo drugarica? Ne baš, zavisi kako. Da li ste ikada uzeli mobilni telefon vašeg dečka i tražila nešto sumnjivo u njemu? Ne. Da li ste ikada saznali da vas je dečko prevario? Nisam saznala, ali jesam. Kod kuće sa dečkom uz film ili u noćni izlazak sa dečkom? Film. Prva ljubav zaborava nema. Istina ili ipak ne? Ne baš. Koliko je vaš najstariji momak bio stariji od vas, a koliko je najmlađi momak bio mlađi od vas? Stari 8 godina, a mlađeg nisam imala. Da li su vam privlačne tetovaže na momku? Da. I sad jedno teško. Momak koji stalno igra igrice ili momak koji stalno visi sa drugarima? Sve jedno, možda To je bilo igra to? igrice.